درود. برنامه خبری امروز 12 اکتبر رو از استودیوی رادیو آزادی از پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه نمازگزاران دوشنبه درباره پیشنهاد ارائه دعا به زبان توجیکی چی نظر دارند؟ اول به زبان مادریش خوندن در کن، به زبان خارجی انگلیسی خوندن در کن، به زبان عربی خوندن در کن، بعد به زبان ازبکی خوندن در کن. حمله به مراسم عاشورا در مسجد کابل حیات کمش 14 کس را از بین برده، 10 نفر دیگر را مجروح نمود. همین کلاشینکوف اینا کاملا ایده دستی بود. بازی که گرفت اول سر فراشا پیدا. فراشا رو که زد فد رفت، عسکر که زد، عسکر چپش شهید شد. سرما فکر من خود کشیدم از کراچی برگرد اسم داخل دوید. و بعضی مهاجران اخراج شده توجیک میگویند آنها را بدون کدام اساس واقعی از روسیه بیرون کردند. فیمیس هیئت MVD در درآمد، برای همین در راه گایی هم آدمای پیاده‌گرد قپیده من کرده، حجت پرسیدش PPS نیکویم. و اکنون تفسیر خبرها. والنتینا ماتویенکو رئیس شورای فدراسیون یا پالاتای بالایی پارلمان روسیه با سفر رسمی به تاجیکستان میآید. انتظار می رود خانم ماتویенکو شام 12 اکتبر وارد دوشنبه شود و در فوروم بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه شرکت نماید. ضمن این سفر ملاقات والنتینا ماتویенکو با محمد سعید عبیدالله‌یف رئیس مجلس ملی و شهرداری دوشنبه و دیگر مقام‌های بلندپایه تاجیکستان در نظر است. سفر قبلی رئیس پالاتای بالایی پارلمان روسیه به تاجیکستان 2 سال پیش انجام یافت که آن زمان خانم ماتویенکو با پرزیدنت تاجیکستان و رهبری کشور دیدار و ملاقات کرده بود. در جریان سفر گذشته جانب‌ها مسائل گسترش همکاری‌های بین پارلمانی کشورها، تقویت همکاری‌ها میان منطقه‌های تاجیکستان و روسیه در بخش‌های اقتصاد و تجارت و معارف و فرهنگ را مطرح کردند. در تاجیکستان بعضی نمازگزاران بعد ادای تسبیح و ختم نماز با زبان عربی دعا میکنند. اینچنین خطبه نماز جمعه و عیدهای رمضان و قربان با همین زبان قرائت می شود. چنین تمایل اسلام شناسان تاجیکستان را در کنار نگذاشت و همکنون آنها پیشنهاد دارند که نیت نماز و دعا با توجیکی ذکر شود. همکاران ما این موضوع را پیگیری نمودند. بیشترین نمازگزاران در تاجیکستان به جز از سوره های قرآن بقیه نیت و دعا را در مسجدها با زبان تاجیکی ذکر می کنند. اما اخیراً گروه پیدا شده است که دعا و نماز خود را کاملا با زبان عربی می خوانند و این تمایل نگرانی اسلام شناسان کشور را به وجود آورده است. اسلام شناسان می گویند نمازگزاران باید بدانند که با خدای خود چی می گویند، زیرا بدون خواندن دعا به دانستن معنایش می تواند آدم را به افراط ببرد. توجیکی عربی فرق نداره، کدام چیزی که بگوی عربی کتی هم بگوی درسته، توجیکی کتی هم بگوی درسته. همین که عربی لفظ قرآنیه ثوابش زیادتره. زبان باجگری آدم ہے. اول به زبان مادریش خوندن در کن، اون به زبان خارجی انگلیسی خوندن در کن، به زبان عربی خوندن در کن، بعد به زبان ازبکی خوندن در کن. شاید روز که توجیکی کتی بخونیم گپ حقیش. برای چی؟ برای میدونم همینا. میدونستگی میکنم ده. گپ توریست ده. اگر دیگه کتی خوندن نمیتونه برای توجیکی میخونیم. این تمایل را اساساً آنهای رسم کردند که در مکتب‌های عربستان سعودی، مصر، ایران و اردن تعلیمات غیرقانونی دینی گرفتند. برای جلوگیری از افراطگرایی در کشور، حکومت قرار کرد که این طالب علمان را به وطن برگرداند. از سال 2011 تا 2015 بیش از 4000 نفر چنین جوانان به تاجیکستان برگردانده شدند. به جز این عضو حرکت‌های ممنوع در کشور مثل سلفیه، حزب التحریر و جماعت انصارالله هم پرره با زبان عربی نماز می‌خوانند. فیض الله برادزاده رهبر مرکز اسلام شناسی تاجیکستان گفت: В мире существует очень огромное количество манускриптов священного Корана. نسخه های زیاد قرآن کریم وجود دارد که به زبان فارسی تاجیکی برگردان شده‌اند. این بیانگر آن است که هنوز 100 سالها پیش به هنگام تشکل فرهنگ اسلامی و فهمش درست و درک اساسهای دینی اهمیتی بی‌اندازه می‌دادند. очень пристальное и важное значение. به قول فیض الله برادزاده،
محض به زبان فارسی تاجیکی نخستین بار قرآن کریم ترجمه و ابیات زیاد دینی هم با زبان فارسی نوشته شده است. همچنین در حدیث های پیامبر اسلام عباره های فارسی تاجیکی هم وجود دارند. در حالی که رهبر مرکز اسلام شناسی تاجیکستان میگوید با زبان تاجیکی خواندن دعا و نماز مشورتی است، اما حکومت چند سال این جانب تلاش میکند از وارد شدن پدیده های بیگانه به ارزش های دینی تاجیکان جلوگیری کند. از جمله کوشش ها در مورد منع پوشیدن حجاب و داشتن ریش برای جوانان تا 35 ساله. همچنین نمایندگان حفظی حقوق به خاطر راه ندادن به شیوه غیر حنفی نمازگزاری در مسجدهای تاجیکستان نظارت میبرند. барномаро бо хабари нохуш аз афғонистон идома медиҳем. рӯзи сешанбе дар яке аз масҷидҳои мусулмонони шиамазҳабии пойтахти афғонистон аснои баргузории маросими ошуро 14 нафар ба қатл расида, кам аз 40 каси дигар маҷрӯҳ шуданд. то ҳол касе масъулияти ҳамла ба масҷиди корти сахиро бар дӯш нагирифтааст. ба қавли шоҳидон, силоҳбадаст ва ё силоҳбадастон либоси афсарони полисро дар тан доштанд. як нафар омад, як 5 метр мурод дур ҳамуҷа халтаи нону худам монд. колаи низомӣ дар ҷонаш буд, аскарӣ. ҳамин калашниковои нав омада, ида дасташ буд. бозӣ гирифт, аввал сар фарошо пайд кард. фарошоро ки зад фид рафт, аскар зад. аскара ки зад, аскар чапаш шаҳид шуд. сарма файд кард, ман худа кашидам аз карочи баргар, ин дохил давид. сардор ҳидоят ҳангоми ҳамла дар масҷид будааст. عزادارای امام حسین بودن و به خاطر عزاداری آمده بودن و مهاجما از دروازه داخل شده بودن و پلیسایی داخل دان دروازه. баъзе шоҳидон изҳор намуданд ки ҳангоми ҳамла таркиш ҳам ҷой дошт, вале полис ин хабарро тасдиқ накардааст. ҳоло рӯ меорем ба Қазоқистон. эълони ғайричашмдошти бемории президенти Қазоқистон ва он ҳам сармохӯрдагӣ боиси ҳадсу гумони зиёд шудааст. барои шарҳи бештари бемории президенти Қазоқистон ва суолҳои халқшуда дар ин замина, ман бо Мирҳат Шарифҷон, шории маркази хабарии Радиои Озодӣ суҳбат кардам. салому алайкум Мирҳат, хуш омадед ба барномаи мо. рӯзи 11 октябр хабарҳо дар мавриди сармохӯрдагии президенти Қазоқистон Нурсултон Назарбоев пахш шуд ва гуфтанд ӯ дар муроқибати пизишкон қарор дорад. то кунун чӣ хабарҳои тоза аст дар робита ба вазъи саломатии президент? бояд гуфт ки ин хабар ғайриинтизор буд, барои он ки маъмулан дар мавриди асияти раиси ҷумҳурии Қазоқистон аз ҷумла сармохӯрдагӣ ӯ хабарҳои расмӣ пахш намешавад, вале дар ҳоле ки чунин хабар расман ва дар як ҷумла пахш мешавад, саволҳои зиёде ба вуҷуд меояд. имрӯз намояндаи расмии президент эълон кард ки саломатии Нурсултон Назарбоев нигаронкунанда нест ва гуфт ки раиси ҷумҳур наметавонад ин ҳафта ба Арманистон Озарбойҷон биравад. нақшаҳои дигари ӯ бетағйир мемонад. ба ҳар сурат суолҳои зиёд дар ин маврид халқ шудааст. хуб, аз нигоҳи шумо чаро расонаҳо ба сармохӯрдагии президент таваҷҷӯҳ зоҳир карданд ва умуман пушти ин беморӣ чӣ меистад? бо даргузашти Ислом Каримов ки қариб бо Нурсултон Назарбоев ҳамсин ва ба таври мудаввом дар сари қудрат буд, пайдоиши хабар дар бораи вазъи сиҳатии президенти Қазоқистон нигарониҳоро ба вуҷуд меорад, зеро он чизе ки ғайри чашмдош дар Узбекистон иттифоқ афтод, метавонад дар Қазоқистон ҳам такрор шавад. зеро Назарбоев низ синаш ба ҷой расидааст ва дар сурати марги ӯ метавонад ҳодисаҳои пешгӯинашаванда сурат бигиранд. ин як тарафи масъала. тарафи дигараш он аст ки бо баҳонаи беморӣ Назарбоев худро аз ширкат дар нишасти созмони паймони амнияти дастаҷамӣ дар шаҳри Ереван канор кашид. агар фарзияи дуюм ба ҳақиқат наздик бошад, дар он ҳолат саволҳои аз ин ҳам бештар пайдо мешавад. эҳтимолан дар ин нишаст масъалаҳои муҳим дар миён гузошта мешаванд. бояд гуфт моҳи сентябр Николай Бардюж аз зимни сафараш ба Амрико эълон кард ки Русия пешниҳод дорад نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی در یکجایی در عملیات‌های نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل شرکت کنند. بعد از این اظهارات بیشتری‌ها حدس زدند که روسیه کوشش می‌کند زمینه قانونی را برای شرکت احتمالی نظامیان این کشورها در عملیات سوریه فراهم کند، چون که برای روسیه این قلع است که ضربه را می‌خورد به 5 کشور تقسیم کند.
گذشته از این ماه اوگوست در نزدیکی مرز ناتو رزمایش گذشت که در آن در برابر روسیه نیزامیان و افسران تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان و ارمنستان شرکت داشتند. این بسیار مهم است زیرا تمرین ها در نزدیکی لاتویا و استونیا صورت گرفت و اگر همه این را به نظر بگیریم سببی که نورسلطان نظربایف نخست در این نشست شرکت کند این احتمال مطرح شدن همین مسئله هاست که ذکر کردم. با جز این چند ماه به این سو مسئله دیگر نیز روز زده است که نماینده کدام کشور نیکولای باردیوژا را عوض خواهد کرد. انتخابی نامزد به این مقام بیشتر روی نماینده ارمنستان و قزاقستان است. Киргизстана или Казахстана. Здесь, я бы сказал, больше идет разговор об армянском офицере или представителе Казахстана. Спасибо огромное за беседу. Спасибо. Ташаккур зиёд барои суҳбат. бозам бармегардем ба тоҷикистон. таи 12-сола муҳоҷирати корӣ дар русия як манбаи асосии таъмини рӯзгори аксари хонаводаҳо дар тоҷикистон ва пули интиқолии онҳо аз гардонандаи аслии чархи иқтисодии кишвар маҳсуб меёфт. дар чанд соли ахир даҳо ҳазор шаҳрвандони тоҷикистон бо баҳонаҳои хурдуреза ҳаққи вуруд ба русияро аз даст доданд. бозгашти ин муҳоҷирон ба ватан ба маъноест ки хонаводаҳои онҳо суботи иҷтимоиро аз даст медиҳанд. қаҳрамони гузориши навбатии мо солҳои тӯлонӣ дар русия кору фаъолият дошт ва сабабҳои ихроҷи муҳоҷирони тоҷикро аз дидгоҳи худ шарҳ медиҳад. ҳакималӣ ҷурақулов тақрибан 10 соли ахир барои кор ба русия меравад. аммо имсол кори ин сокини 53-солаи деҳаи шуроби афғони ноҳияи ҳисор дар русия барор накард. 10 рӯз пеш аз муҳлати бозгашташ дар моҳи август ӯро боздошт карда ба тоҷикистон ихроҷ карданд. патенту регистратсиям то 13 августа буд. ман 10 рӯз пеша ки аз тамомшавии сроки паспортум гуфтам ман мерам хона. не гуфтам мана гирифта видварени ҳам виезма запрет мондагиан. мана инҷа чеком да дастмай, регистратсиям да дастмай, патентам да дастмай. ҳакималиро нозирони роҳ дастгир карданд ва ба шӯъбаи умури дохила ва аз он ҷо ба додгоҳ бурданд. ӯ пас аз пардохти ҷарима ва пайдо кардани пули билети ҳавопаймо ба тоҷикистон ихроҷ шуд. сабаби ихроҷ барои ҳакималӣ то ҳол норӯшан аст. бачаҳое буданд ки 5-6 моҳӣ дар ҳамуҷа спецприёмник даховам барое ки амун билетпулӣ надорам. билетпулишам 14-15 ҳазори российский мешавад. ҳакималӣ мегӯяд моҳҳои ахир гаштани муҳоҷирони корӣ ҳатто дар кӯчаҳо мушкил шудааст. ай моҳҳои хато накунам апрел май фмс ҳайати мвд даромад. барои ҳамин дар роҳ гаиам одамои пиёдагарда қапида ман карда ҳуҷҷат пурсида ппсникоям касе дар корай бе ҳичи ман мекунанд медоранд ҳуҷҷатошонам мебинанд. ба қавли ҳакималӣ русия қабл аз ҳар маъракаи бузург дар ин кишвар фишор ба муҳоҷиронро афзоиш медиҳад. пеш аз ҳамин чемпионати 2018 ки дар россия мешавад мана чемпионати футбол аллакай муҳоҷироям тозакуния сар кардагӣ. ҳакималӣ мисли ҳазорон муҳоҷирони ихроҷшуда акнун дар ҷустуҷӯи кор аст. ҷойи коре ки дар тоҷикистон кам аст ва агар бошад ҳам музди муносиб надорад. мисли ҳакималӣ аз русия токунун беш аз 300 ҳазор шаҳрвандони тоҷикистон ихроҷ шуданд ва ҳаққи бозгашт ба он ҷоро надоранд. ба ғайр аз онҳо тақрибан 1 миллион нафари дигар дар русия кору иқомат мекунанд. як хабари ҷолиб ҳам дорем. як сохтмончӣ дар чин бо анҷоми машқҳои гимнастикӣ дар интернет беш аз 1 миллион пайрав пайдо кардааст. шишин вей 23 сола чанд сол боз ҳар субҳ ба кор мерафт ва соли гузашта фикр кард ки чӣ гуна шеваи корашро рангинтар кунад. вай баъдан чанд намунаи машқи баданро эҷод кард ва иҷрои онҳоро бо ёрии рафиқонаш ба навор гирифту дар интернет гузошт. барои анҷоми машқҳои гимнастикӣ ба шишин вей дастгоҳу таҷҳизоти гаронбаҳо зарур набуд. ин сохтмончии чинӣ ҳамаи машқҳоро бо истифода аз хишт ва асбобҳои дигари сохтмон ки дар маҳалли кораш фаровонанд анҷом дод. вай машқҳоро ҳангоми ғизои нисфи рӯзӣ иҷро мекунад ва ҳамроҳонаш ӯро ба навор мегиранд. ҳоло ши дар интернет беш аз 1 миллион пайрав дорад ва аз чанди гимнастҳои ҳирфаӣ ба ӯ занг зада ҳар рӯз телевизионҳо ӯро ба барномаҳои худ даъват мекунанд. ин буд чанд хабару гузорише ки мустақиман ба шумо пешниҳод кардем, вале ахбори бештар ва гузоришҳои дигари ҷолибро метавонед дар вебсайти мо, саҳифаҳои озодӣ дар фейсбук, одноклассники ютуб ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳ пайдо кунед.
است.